Ini adalah pelantun yang populer dengan sambal goang. Lagu-lagunya dalam versi Tarling Indramayu segera bakal kami hadirkan. Pimpinan kami, bintang muda Tarling Indramayu adalah Jeng Ayu Ella Susanti. Curiga sun curiga butuh perjuangan kanggo nanjak ning dhuwur panggung pengikin rapet ya nganggo ceplek kebal nganggo ceplek bae keplarah her iya ya Pak. Alhamdulillah berkasing Gusti Allah Sang Kuasa berkalan barokah udan bengikin supaya gelis panen ya Pak ya sing subur sawae kongkon gage panen maning gage hajatan maning gage nanggap organ maning amin amin Arab dagang kaset Mang Amin lah contoh lah dia asisten siap siaga hebat mangga Mang Amin bokat baining desa Mekarsari masih ana sing durung duwe kaset elaning tahun 2018 soalnya sedelat maning ma'arep ganti sing anyar regane pira aja Mang Amin regane murah meriah 10 aku pira bakal masih ning daerah Indramayu mas 10.000 bae oli 10 lagu bakal tuku wes kan tipe bonus oli 5 iya oli 5 masih ning pesta hajatnya Bapak Warkila sekeluarga dalam rangka pesta acara pernikahannya Bribda Wasdarto beserta Mbak Elia semoga samawa bahagia amin selalu panjang umur banyak rizki amin ya rabbal alamin. Mang Amin Kanggo wong Mekarsari sing masih kumpul mangga ada koleksi dari The Cute of Pantura apa
ada dari karyanya Mas Heri, Widih, musik terbarunya. jadi Popeye. Spesial buat Hello Loversku, masyarakat Ciayu Maja Kuning, dan juga Wadelik Production. Bos Korea. Pengantin asik. Mbak Elisa, pengantin waduh. Pak Mantri, sing duwe jarum suntik. Asik. Larane wong digawa demenan sampai di ulu nginum lan mangan. Asik. Alon-alon bae Kang Mas kanggo sapa kian? Hah? Sepeni geni mampak manasi Nanang Satria. Wismani demene ulani lagi Nanang Satria ngomong ora wani bisane nangisi takkan teganya kiti. Kang Baindot sing duwe wilayah Kang Baindot, Kang Baindot, Kang Baindot asik. Sambal Indramayu Indonesia. Pengantin, 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 pengantin. Bature pengantin, sedulure pengantin siapa maning Mas? Hah? Mas Mantri, Pak Mantri Tarwadi. Pak Mantri Tarwadi, oh duitnya bungkulan. Padahal mah orang nolak ya loh bagian. Wis cukup lah sabari, wis pegel kula nangis, dilan larang bayi. Betin lagi langkah potone. Asal apapun lah kurang ayu, apa sih wis ora nafsu, apa wis beli kudu wong Cirebon ning rabi dewe wong Cirebon kaya blingaku wong Cirebon. Jangan gombyang bumbun kuning sambal goang tipis rasane datang aja demenan ane beli dua nahan larangnya sebalik geni mantak nasi. Pengantin Bismai demene kulani lagi ngomong ora wani bisane nangisi wong Cirebonnya gigi wong Cirebon Cirebon asik. Kanggo siapa Mas? Nanang Satria, Nanang Satria asik. Bos Tayo, 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 Wong Mekarsari, Sudana.
Cirebon, wong Cirebon, wong Cirebon. Wis cukup kula sabare, wis peken kula nangis, dilarang bae. Bekti laki Kang Madi, langkah ketone Kang Madi. Agak mundur-mundur kok ondere angel. Mas Wadi, Pak Mantri, yo single sabere. Pak Mantri Wadi, Pak ngajak guyon. Bapak Wargila bareng Ibu Rasiti. Bapak Citra, Bapak Citra, Bapak Citra. Wis cukup kula sabare, wis pegel kula nangis, dilarang bae. Bos tayo, bos tayo, bos tayo. Apa kula kurang ayo? Apa sih wis ora nafsu? Bawis ributku ning rabi dewe kaya binaku. Sanggongnya bumbune kuning, Bapak Citra rasane datang aja demenan ane, beli gua lahan larane. Bapak Citra sebeli beni mangkak masih wis mari demenan kulani lagi. Ngomong orang wani bisa ngisi bahkan teganya pengantin terus pengantin Bida was kalian deh Mas Darto, Mbak Elisa. Mana Mbak Elisa? Belum bobo kan? Buat pengantin. Oh saya lanjut. Jolly Production. Pak Mantri Tarwadi, Pak Mantri Tarwadi. Wis cukup kula sabare, wis pegel
Cirebon, wong Cirebon, wong Cirebon, wong Cirebon. Apa kurang ayu? Apa sih bis orang nafsu pengantin sayang? Tega nengati langkah-langkah seneng gombyang bong bonek sandal goang pedes rasane datang aja demenan mani likuan nahan larane kong digawa demenan pengantin sampai beli kolu minum lahan banget langsung baik mas supaya rese gak